Kандай ana ne? Okuların kандай? Ya. Okular kандай deyim? Нормально, оқуй қалғам да. Ne? Тыштап салғам дейм. Неге çıtap saldın? Апай, іштейін, ақша таппаймын ба? Anan kayak çıktı otasın. Азыр нормально сунуштар түшірек, түшсе біреусін қарап көріп қабыл алабыз да. Sen cimrisin be, oku degen gerek de. Сіз не таштап салдыңыз ле? Ben seni bakayım деп taştap salgam. İşteyim деп. Іштеп отасыз ба, қаяқта іштеп отасыз? Görüp atmaysın bu. Boş oyatkanды, moğunu tağıp döyüm. Сіз деген до конца оқып қойсаңыз болмақ та, актерский деген соның эле профессия болчу да. Ayçayın. Yaş baldarın sözünü okup duruyorum bana. Anda oyna, mında oyna. Otur, tur. Göl de var. Azanın üstüne Kırgızistan'da bit parayla komediya tartıp kalıyordu. Ama ben degen tragediyanın aktörümün. Süygönüңді біреуге öptürгөнчө бақача.